Hai menazi ibeting chua ilung ta pen mene na mai ka pai kyu zikri madai sumai gumara sam news kedering sa CHUNA Times biagana puangara dele US de gu hanglia pe president bambeki White House ne danai ka pai kyu zikri ko na mama ke saze irang de ne na mai tini kakke Israel de me kumeli mangze kede kelim kalu se pokpe hrem ro bisunga bengi gu dobi dele ze salei Aize US President Joe Biden ne European de gu pepe France, Germany, Italy na Britain de gu pepe ramdu mama ke kuang rulu ze White House ke Middle East de ke kabok chabam bedu samhe bin samong be ke salei National Security Council spokesperson John Kirby ne marasam po madaga rangya ze Iran de na Israel de gigut pe ke US de na ngaga rahang makatali na kadalo ludele ze kchewle Iran de na Hamas za Hezbollah kyang na ba goklu ze bunui kyang na go zemna thodi bako Hezbollah commander Fort Sokirdu Beirut namdi ge de chulu bachange Israel de na Hamas political chief Ismail Haniyeh tu tera namdi ge de cheni bezigine hukum beru ka daira hange samrar kyo ga sebam bezigine Middle East de ge kabok per hange ning hre sebam delei John Kirby ne saze United States ne Middle East de ge milung ka hre bank kyo hang zombe tuin samkyo raza Israel de dung gumra hange US de ne apne go spy bo bisunga me Middle East de ramege langai ne lei zai sungklinge aircraft carrier strike group nai hadui lungya kumel lim hang ze kede ket lim kalu ze pokpe hrem ro bisunga kapkai do wibe hregri submarine du bisunga langai ne lei gchelei All Naga Student Association Manipur ANSAM ne te mena soge pechi guys anui naga magulong riale nege loriaks nate set 78 India Independence Day tariam takira pin makule izaka zo makule pelam ane Indian sokri ne Indo-Naga political issue nalang betin tunriga makche pachang ne to terhang sin guys framework agreement tingkum chang na je kraming yuge enensin IM na Indian sokri kakke hasuin samge beta to agreement sign to gabe tipang gale izaka siandam gaidele ANSAM ne saze framework agreement tingkum chang na je kraming yuge enensin IM na Indian sokri kakke hasuin samge beta to tuze agreement sign to gabe ne chibeze naga has it gu unique history chamsei be bezet keruna bambe rasam nai naga pde na mugurai pathoka nang banai naga meze India dai nu ne Myanmar dai gu pde na mak lebe kadai re di me soge pelia ka dele ku chule ANSAM ne saze Indian sokri ne naga pde nam ne lu nebe lungzeno de be gwang dai nai right ngetu mak dele ku chule ANSAM ne rangchit cha kaise Indian sokri na naga mo bo kacham te zen kaimak pe wang changra tingkum kais na riam podele ket ne Nationalist Socialist Council of Nagalim isak moiwa NSN IM2 tingkum 1997 kum gene negotiation to angbe haim lona phoga do wiba solution tuin riga ranang le sai naga kadai hangge hindi le sikwak chamsai be separate constitution nai pe pai chamsai be kiwe pe ranang le je sale ANSAM ne Indian sokri du ki kan ruize naga pade na medu kulu te je so banai hangna kyang na na suin samje desi e get nai pam ra samra to ga be ning hrega mak le sai ne naga political issue na lang be tin tin ru ga range lung sing be gena ta to ga mak te le je sale ANSAM ne te mena so ga pening to ga rai je naga mene ka pai kyu zi kru ma dai tingkum changker high school hadai sana 14 August 1947 ge lung zono de be de ke chang de le zen du pet ka de le ka ne Indian sokri ne chi chi ne se anui kadai lungfuni le ke chele chipo zigene ANSAM na panui gule sinama bogu unit le na du rangai ze naga sokri du anuira tabatelia ze naga magu area le nege India Independence Day celebration boycott te ke rale se sale Kohima Bar Association na saze Nagaland dege hindi ne phemak peta tu ge hang zabam bese police na samram beta tu menu ne hindi chibeko advocates ka ke pse ma peta tu ne tu zabam bese gene criminal justice system mo ma tu medu samram kan zebe sin prin hagwakrin jahang bage ta tu se di be mi song gabam de le je sale marasam po mana ki ke cha zungo zaman ne je kam po bi hi ge Kohima Bar Association na saze India de go hindi le sikwa article 22 na rangchi cha kaise hamo ma to mene samram be ki ge pnoi ke le sab chu je samram gaira hindi te chiba ko du mina kan chibe advocates to meaning ka kadang lur hang reji be de le ka chu du Nagaland de ane police na jail official ka bangki gu pe 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 mene hindi chibi ko pnoi nai kan ke te zengo ba ko du haye trangkang pe se te lur hang inchi chi ne lur hang lang jibam de le ka chule
Kohima Bar Association na saze I me official kusarit ki mata to mera me police jail official na lower kake percentage rangkang padam ji sugai zabam dele apu zegene hamo ma to me na pani ki bo kake rangkang misonga wangchang la pe ngodele zai samram bata to me justice system coupling bege ta to wangchang lak cha misonga bam dele ku chule Kohima Bar Association na apu duge Director General of Police Nagaland Police ku pe du rangai ze agum be ka sia to me official ramdu hindi lugum ze action kanang belura rangai dele zai samram bata to me nai hindi chibe ko ramdu hindi ne phema pata sogai na rahang rangai dele zai Nagaland pade na ramdu kyam ga rai se agum be hindi ma pata to chi dodi na panugu office ke report to gai lo ze rangai dele Manipur BJP MLA Rajkumar Imo Singh ne saze Union Home Ministry ne rangai ze Manipur de na India Myanmar border ramrai kakke hegene ringobe njetchelo per hange lunele ze Chief Minister N Biren Singh ne Manipur de go body pe merame suket lunket hange karo babam ge sale ku chele Sirune makche central government ne hindi mapata to ne by kim se India de me titi wang meze puluin che per hange ta to zela le zaine India de ne hindi mapata to ne titi wang meze lupera pesin prin hange ta to hang zela le je sale zai India na Myanmar ramrai kakke chiga habelesi haram gdo me te betu te pege telung ra phoga belesi ga ze tenrir be so kham de le ge chole India Myanmar border ramrai tebe ze kilometer changket hai sro khada guchum anui north east long rego namdi madai Arunachal Pradesh ne ramrai de tobe kilometer hai mingyo jangkai Nagaland ne hai na ze kremingyo Manipur ne hai chum riak squite set na Mizoram ne hai mingyo ze krede to zete to de leng India na Myanmar border ramrai kakke hegene ringo bene hindi mapata to ne bai kimze India de me titi wangbe te nambe changule je sale Senapati Entrepreneur Association ne Senapati District kanga bambe li ka det pe nune lilap to mera medu rangai ze Naga Independence Day du hangyo to be to ze na mai ka pai ke ze krum dai ting chukun ta skui gene chu ze ting gi kun ta ke ka chang Senapati District lai nege mak ta lai na ka nambe te ke gu lai ze sale Senapati Entrepreneur Association ne saze li ka det me nune lilap to mera mene pi ke hange mrora me zubeki ka nam ge bene Naga Independence Day du hangyo to be nai param bezet mene sam ke loke lebang gabe tein to gabe changulei je sale Senapati Entrepreneur Association gu president Andrew Lukham ne saze Naga Independence Day gu tarem ge local business owner na entrepreneur me ti khulen ge cha zawang ra ko ga de lei zai apo tarem ge wanga ne ma ne bus service traffic point ne ti khulen hang ra hangau gu lei je sale Assam government ne ngaima rabe hakaksa Memorandum of Understanding MOU Prasa Bharati na sign to gabe Lachit Borpukhan Anghom Hagwang Day go spy sabe Legendary General of Anghom Kingdom gu documentary series Lachit Borpukhan ring ting rasam pirabe mamira me tuleba hangen thagar hang haswin sange betate sign to gaide le Marasam pomene saza apo agreement je Chief Minister Himanta Biswa Sharma nai Doordarshan Director General Kachan Prasad ne Lok Sabha Bhawan Guwahati sign to gaide le kuchule Lachit Borpukhan ring ting rasam pirabe mamira me tuleba palang to je pisim ringu kana 52 episode series hangen thalia gu le kuchule Assam Chief Minister Sharma ne saze apo ngaima rabha kaksam Memorandum of Understanding signed to gabe timik se Assam badena mahange ning tauze si bam be timik te lezai anghom gwang de go spy sabe pizite pepe Lachit Borpukhan gurasam relang beteuze India badena men te mena soge ngora hange liaga gu de leze kchele Calcutta High Court samrambe kine Zimai kapai ke zikri ku chum damai ge sam hepet kaize Central Bureau of Investigation CBI ne Kolkata reki RG Khar Medical College and Hospital ge junior doctor du kakaduilu jetu cheni bedu ke palam palana ka thai sigu rahange langai dele samrambe kine hepet kaize apo case guchiga habelesi document leine jeche CBI dage pegai loje sam hepet kai dele aize West Bengal Chief Minister Mamanta Banerjee ne Kolkata Police du takmai re apo case software pegai je takmai change Kolkata Police ne software laktina CBI daga penule je sagalu bechange dele Kolkata re ki ge junior doctor du ka duilu je te chetni bezigine India dele ne ge re tu chimera me doctors nu ne Federation of Resident Doctor Association ne panira taje apo case ke samram kan jegara ki je national wide protest dele
Himanta Biswa Sarma ne saje karaibiting ge Assam de go body pe de go pe former Congress Chief Minister let Tarong Gogoi ne Guwahati namdi ge duinan suibe jigne prata je Meghalaya de du case ka gai nei je bam de lei ka chuleng Sarma ne sakating mi garai je Tarong Gogoi ne numbe je Meghalaya himlo gun reu kang ram ge chingbang bisong ga koi kyen suibe jigne Guwahati namdi ge duinan sui lei je num ga lei je sale Marasam pomana ke kecha zungo zaman neuze kam pobi hige Himanta Biswa Sarma ne saje University of Science and Technology Meghalaya USTM pane satoga bege minara mene pachu parata lekane apogo sambam palam palane chimiga beze Tarong Gogoi gulisi rame kanduge be all falgane ngobele zai gogoi na polisi ge rode ka beze Guwahati namdige duinan sibe zorabad jigene leije ka chuleng Sarma ne saje pa ane Tarong Gogoi ne karabiting ge sam sapet ka berame ning toda rahang saga ka dai gulei zaine padage newspaper article tingkum chang na jaming yogene chuze tingkum chang na je krome dai ka chang Tarong Gogoi ne Guwahati namdi ge duinan sibe jegene Meghalaya de zorabad jegene Guwahati namdi ge pokting sang ne duinan suilei je ka siandang be roga berame la lei je sale kane chuna ge congress kyangna nai Tarong Gogoi na Gaurav Gogoi ne University of Science and Technology Meghalaya jite be jegene pachun rungje ki kan ruize bam de lei ka chulei Himanta Biswa Sarma ne saje University of Science and Technology Meghalaya le sikize Muslim mene te bige Congress kyangna ne ngumra te je bam gulei je sale Pigais and kingani melay ne du to delay azine lungta pen me na magumara sam news Chuna Times agane lwagay delay